Bugün 26 aprel Büyük Tokayımızın tuğan günü. Şu olaydan bizim mesela Medeniyet Sarayı'nda bütün mektep okuşular için, училищелар, техникумlar için sen yaşarsın, men yaşarsın Tokay, sen şairler sultanı deyip atalgan edebi şiir beyremi ütkeriye jıyıldık biz. Әйе, bugün şundan da күп sanlı şiir sevişler için zor beyrem. Tokay jırlap yıkılakkan, şuşu jırlar, şuşu tüyler bilen sizilmişe balsu tam katkan. Hazır sizin için kalıp okuşular, Abdullah Tokay sözlerinde yazılan Bişek jırın takdim ederiz. Başkara Nergize Gülfanova. Yum yum kuzum yıldızım, iştem yıkıp ağladan. Yıla bu da gündüzüm, iştem yıkıp ağladan. Yıla bu da gündüzüm, eli belli gilerim, hikayetler silerim, sivat dilerim, bekle bu diyerim. Tokay jırlarından ilham alıp, alga atlay halkım bugünden. Hazır hürmetli dostlar, Menzele meditsina училищесі студенткасы Шолпан Растамханова башкаруында Әллүки деген Ғабдулла Тукайның шиғырын тыңлап җибәрәбез. Ишеттем мин кичә берәү җырлый, шул безнең матур милки. Башка килә уйлар, төрле әллә нинди зорлы милки. Üzülüp gene itip biri Tatar күңеле ниләр сизгәнем. Мискин булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнем. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән. Milli hisler bilen yolgunlanıp, sızılıp şıma күңелемнән. Hayran bulup jırны tыңлап тордым. Ташлап түбән дөнья уйларын. Күз алдыма килгән төсле булды булган һәм вакыты буйлар. Түз алмадым, бардым жырлаучыга, диде кардәш, бу көй нинди көй? Җавабында милләттәшем миңа бу көй була диде.